buriya imyaka tumara ku isi, igihe tumara ku isi habaho ibintu, kandi ibyo bintu iyo dupfuye byo ntabwo bipfa. Iyo hari ibipfuye biba ari ibiremwa, akenshi n'ibisenyutse havuka ibindi bishyashya, hakubakwa ibishyashya, hagakorwa ibikorwa remezo bishyashya, ku buryo nyuma y'igihe nibyo usanga byibukirwa ku bintu byinshi. Kuri uyu munsi ngiye kukwinjiza muri hoteli 10 ziteye ubwoba zabayeho ku isi. Ni iziteye ubwoba nyine, ntushake gutekereza ibindi, ziteye ubwoba. Ibyagiye bibera aho hantu, amateka yaranze aho hantu, cyangwa ibintu biranga iyo hoteli kubaza bijyamo na n'uyu munsi. Hoteli ziteye ubwoba ku isi zifite amateka atangaje, ndetse bivuga ko habamo n'imyuka idasanzwe nubwo nta wabyemeza. Zimwe zikurura abashyitsi cyane n'abakerarugendo baza kureba ihabera, bagashaka guhura n'ibikorwa by'amayobera baba barumvise bivuga kuri aho hantu, cyangwa bifuza kumenya amateka akomeye yahabereye. Abo bashyitsi bakunda gusura izi hoteli, bakunda gutanga amakuru atandukanye, aho bamwe bemeza ibivugwa, abandi bakavuga ko ntabyo bumvise cyangwa ngo babonye, yaba amajwi adasanzwe, imyuka mibi ndetse n'ibindi bikorwa by'amayobera. Amateka y'izi hoteli akubiyemo inkuru z'ubwicanyi, imibereho mibi n'ibindi bikorwa bihavugwaho, ariko ibyo bikorwa ntibivugwaho rumwe, bityo bigatuma abakerarugendo barushaho kugira amatsiko bakazisura mu buryo bwihariye. Reka duhere ku mwanya wa 10. Yitwa Hotel Monte Vista, iba Arizona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hotel Monte Vista ni imwe mu mahoteli akomeye muri Arizona, ifite amateka akomeye y'amayobera, ndetse havugwa n'imyuka itavugaho rumwe ya Sekibi. Yashinzwe mu 1927 na E. Dayton, ikaba ikunze kuvugwaho ibikorwa by'amayobera n'amajwi adasanzwe akunda kumvikana mu byumba no mu nkingi zayo. Abayigana benshi batanga ubuhamya bw'ibihe bidasanzwe bahagiriye, bituma ikomeza kuba icyamamare cyane mu gutera abantu ubwoba. Ku mwanya wa 9 turasanga Hotel Cecil. Hotel Cecil iba Los Angeles muri Leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni imwe mu mahoteli afite amateka akomeye y'ubwoba ku isi, ikaba izwi cyane kubera inkuru z'ubwicanyi bwagiye buyiberamo, ndetse hakavuga ko haba n'imyuka ya Sekibi kubera abantu bagiye bapfira kenshi cyane, bikaba bimwe mu bitera ubwoba basura. Mu mateka yaho hamenyekanye cyane ni urupfu rwa Ellis Lam mu mwaka wa 2013, aho umurambo we wabonetse mu itangi y'amazi yo kuri hoteli nyuma yo kubura mu gihe kingana n'icyumweru. Iri sanganya kandi ryakurikiwe n'inkuru nyinshi z'abatangabuhamya bavuga ko bumvaga amajwi atangaje mu nyubako, bigatuma iyi hoteli ikomeza kuba icyamamare mu bakunda inkuru z'ubwoba n'amayobera. Horror Stories yashinzwe mu 1924, ishingwa n'uwitwa William Banks Hanna. Ku mwanya wa 8 turasanga yitwa Hotel Chateau Marmont, nayo iba Los Angeles muri Leta ya California, naho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yashinzwe mu 1929 na Fred Horowitz. Iyi hoteli y'ibyamamare izwi cyane ku mateka akomeye arimo inkuru z'ubwicanyi ndetse n'ibikorwa by'imyuka itavugwaho rumwe. Kuba ahantu h'ibikorwa bidasanzwe no kuba icyicaro cy'inkuru zidasanzwe bituma ikomeza kuba icyamamare mu bakunda kumenya amateka akomeye ateye ubwoba. Ku mwanya wa 7 turasanga yitwa Parador de Jean. Iyi ngiyi iba muri Espagne, iherereye mu mujyi wa Jean muri Espagne. Yashinzwe mu 1565 n'umwami Ferdinand n'umwamikazi we Isabel. Iyi hoteli y'amateka yihariye cyane, izwi ku mirwano ikaze y'abasirikare baharwaniye mu kinyejana cya 16. Abantu benshi bayisura bakunda kuvuga ko babona ibishushanyo bihindagurika ku nkuta bikomeza gutera ubwoba no guhangayikisha abakunda gusura ahantu hafite amateka akomeye. Mwanya wa 5 turasanga yitwa Queen Mary Hotel, iba i Long Beach muri Leta ya California, aho no ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yashinzwe mu 1936 na sosiyete ya Cunard Line. Iyi hoteli yahoze ari ubwato bw'intambara bwakoreshejwe mu ntambara ya kabiri y'isi yose, nyuma ihindurwa hoteli ikomeye izwi ku isi hose. Izwiho kuba ahantu h'inkuru zidasanzwe, aho abashyitsi batandukanye bavuga ko bumva amajwi atangaje ndetse n'ibikorwa by'imyuka byahoze ari abarwanyi b'icyo gihe. Bumvamo induru nyinshi cyane, n'induru nyine za background nk'intambara. Bamwe bagatekereza ko ari installation zayo, abandi bagatekereza ko nyine ari imyuka mibi yaho, kuko benshi ngo babyumva basinziriye. Ku mwanya wa 5 turasanga yitwa Poveglia Island Hotel, iherereye i Venice mu Butaliyani, 1793 na Leta y'iki gihugu n'ubundi. Iyi hoteli izwi cyane ku mateka ateye ubwoba bitewe n'ibikorwa by'ubwicanyi bivuga ko byagiye bihabera. Mbere yo kuba hoteli yari ikigo cyakira abarwayi ba malaria mu kinyejana cya 18, nyuma ihindurwa ikigo cyita ku barwayi bo mu mutwe mu 1920. Amateka akomeye y'iyi hoteli akomeza kwigira ahantu h'amayobera akurura abashaka kumenya ibyaho. Ku mwanya wa 4 turasanga aho Kighara Hotel,
iba mu mujyi wa Fuji mu Buyapani. Aokigahara izwi cyane nk'ishyamba ry'imyuka mibi, iri hafi y'ikirunga cya Fuji mu Buyapani. Iyi hoteli itagira itariki yihariye yashingiweho ifite amateka akomeye mu rwego ruteye ubwoba. Ikomeza gukurura abantu benshi bashaka guhura n'imyuka ndetse n'abifuza kumenya amateka yayo n'ibikorwa biteye ubwoba byagiye biyiberamo. Aokigahara ni ahantu hazwi ku rwego mpuzamahanga kubera izina ryawo rikwirakwizwa mu nkuru ziteye ubwoba n'ibikorwa by'ibimenyetso by'imyuka mibi. Ibi byose bituma ikomeza kuba icyitegererezo ku bakunda amateka nk'aya ngaya. Ku mwanya wa gatatu turasanga yitwa Banquet Hall, yibera i Rajasthan mu Buhinde. Ni hoteli iherereye mu karere ka Rajasthan mu Buhinde, yashinzwe mu 1573 na Maharaj Madho Singh wa mbere. Yashinzwe nk'umurwa w'ingabo mu rwego rwo kurinda ubutegetsi bwariho icyo gihe. Uyu munsi Banquet Hall ni ahantu h'ingenzi ku bakunda amateka ateye ubwoba n'ibikorwa bidasanzwe kubera inkuru zivuga ku myuka y'abantu bahaguye mu bihe bya kera. Iyi hoteli izwi cyane kubera amateka yayo akomeye ndetse n'ubusabane bw'abakunzi b'amateka n'abakunda inkuru nk'izi ngizi. Ibyo bituma ikomeza gukurura abantu benshi n'abamukerarugendo benshi bashaka kugera ku bikorwa bidasanzwe byabereye muri iyi hoteli. Ku mwanya wa kabiri turasanga yitwa Trans Allegiance Lunatic Asylum, iba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni hoteli ifite amateka akomeye n'inkuru ziteye ubwoba. Ikaba iherereye mu mujyi wa Weston muri Virginia. Iyo ni leta. Yashinzwe mu 1858 na leta ya Virginia, maze mbere yo kuba hoteli ikora yari ikigo cya leta cyakira abantu bafite ibibazo byo mu mutwe. Icyo gihe imibereho y'abarwayi yari mibi cyane, bituma ahantu haho habarwa nk'ahantu hateye ubwoba n'amayobera. Imyuka idasanzwe ivuga muri iyi hoteli ikomeza gukurura abashyitsi benshi cyane bifuza gusobanukirwa n'amateka yaho akomeye n'ibigenda bivugwa ku bikorwa bidasanzwe bibera muri iyi hoteli. Ku mwanya wa mbere turasanga yitwa Stanley Hotel, iba muri leta ya Colorado muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni imwe mu hoteli y'akataraboneka ku isi, izwi cyane kubera amateka akomeye n'ibikorwa by'amayobera byagiye biyiberamo. 1909 ishingwa na F.O. Stanley, umushoramari w'ibikoresho bya moteri, maze ikomeza kwamamara cyane bitewe n'igitabo The Shining cya Stephen King. Cyahise cyihesha izina rikomeye cyane mu mateka ateye ubwoba. Abantu benshi bamaze imyaka n'imyaniko bayisura bashaka kumenya ukuri ku nkuru z'imyuka n'ibikorwa bidasanzwe bivuga ko bihabera, bakayigira ikimenye bose ku bakunda iby'amayobera n'ibiteye ubwoba. Izi hoteli kuba ko ziteye ubwoba, biteye ubwoba nyine koko. Iyo urimo uhahura n'ibidasanzwe, urumva hamwe hagiye hapfira abantu benshi, ahandi hapfiriye abantu benshi n'ibinyejana, ahandi habarwa bibereye imirwano mu bihe bitandukanye mu ntambara zagiye ziba, ndetse ahandi hagiye havurirwa abarwayi bo mu mutwe, ahandi nyine hagiye havurirwa ubushita n'izindi ndwara. Ni hoteli ziteye ubwoba nyine wakifuza kumenya ko ziteye ubwoba. Gusa ntibikuraho ko ari nziza cyangwa ari hoteli zihebuje. Ni nziza cyane ndetse zikurura n'abagerarugendo benshi. Ubwo muri make kugira ngo ubyumve neza, izi ni hoteli 10 ziteye ubwoba ku isi ariko zikurura abagendo benshi. Iyi ni Rwanda Inspiration 250, Bruno Rwanda rw'ejo. Ndagushimiye.